twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri TPC no kuri Primo Media Rwanda. Nizere ko TPC mukomeje gukora subscription mwiyandikisha rwose. Nta kintu bisaba rwose. Ni ubuntu. Subscribe, muduhe likes ku ma video yacu atandukanye. Abashoboye mu comment mutubwire ibyo twahindura cyangwa se ibyo mwifuje n'ibitekerezo ku byo mwumvise byose biremewe rwose. We are suffering, we are struggling, but we know you are there. Yes. Abahageze turabashimira cyane ntabwo tuzabatenguha. Abandi bataraza tell a friend to tell a friend. Tujye duhurira ngaha kugira ngo dusangire content n'usesenguzi. Nimushaka mubigire mu ruhare nyine munyuze muri comment section. Yego hari n'umuntu witwa Cyokere ngo aragusuhuza. Nibyo se. Ngirango Cyokere amaze kuba icyamamare. Cyokere naye ndamusuhuje rwose. Cyokere ari mu Rwanda amaze kuba icyamamare. Sehni kubona yarari hehera. La Corniche nabona yanditse ko ari La Corniche. La Corniche aratembereye Cyokere. Yaratembereye cyane. Cyane rwose. Uwo nizere ko aho yageze hose ibikozi byo mu rugo babihishe. Arano simbiza ko Cyokere no mushuti uraho ngaho abayivugira nkundi kuntu avuga ngo biraryoshye ndiko nigeze avuga niyo ari Mbayahaga hari umupasiteri w'u Burundi yitwa Ntuye Mbayahaga sinzi ukuntu nigeze mbona yamukozeho content nawe uriya ujya umeze nk'umuzindaro wa Gitega avuga atari ko ati nayabaga. Anyway, Cyokere is a free thinker. No umuntu wemerera ubwonko bwe gutekereza bukagenda bukarenga imbibi. Ari igihe twakoze ikiganiro tuvuga ngo ibintu byo mu majyepfo aratugati mujye mubivuga icyo bintu murabizi. Ato anagama mwana niwe kuyavuga yari. Kandi muyagendana sha. Anyways karagaciyemo. TPC mumeze neza? Tumeze neza turashima Imana. Kuri Primo natwe turi amahoro. Nabonye hari abitwa FNL bateguje Ndayishimiye gukenyera bagahangana. Baravuga bati rwose n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi muze duhirike buri butegetsi. Ariko ni ikintu nyine cyakiriwe mu buryo butandukanye kuko kumbuga nkoranyambaga video iri gusirikira cyane n'itangazo rye akarivuga ko yaryanditse ari Burundi ariko ntabwo ntekereza ko rero itangazo akandi kuri Burundi. Tugiye kubiganiraho. Yego. Turaza no kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza ko ari igihugu cyiteguye kwakira aba FDLR b'abanyapolitike n'abarwanyi biyemeje kurambika hasi intwaro. Uribuka ko minsi yashize aribwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri Anzuruni bavugaga bati FDLR yemeye n'ibiganiro kubaganira na leta y'u Rwanda ariko u Rwanda uwo ni umurongo rwaciye. Ibiganiro se biri kuri table. Umuntu yemera ibintu biri offer. Uwo ni umurongo rwaciye kuva kera ndetse niyo ugerageje kuvuga FDLR muri politike y'u Rwanda abantu nka Kikwete baguha ubuhamya. Yego ni ligne rouge rwose ku buryo ntabwo umuntu ashaka kublaga kuri FDLR. Yego. Iyo uzanye muri politike y'u Rwanda ukazana FDLR barakubwira ati cira birarura. Tujya kubiganiraho tunaganire ku butegetsi mu Burundi bufite uburyo batari kumvikana bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu burasirazuba cyane ko no kugira ngo zijyeyo nabyo ubwabyo ari ibintu bitavuzweho rumwe. Ntabwo twavuga ngo noneho imyaka zimaze nibwo bigiye kuvugwaho rumwe. Ariko ibi bishobora gukora umwuka mubi mu Burundi mu gihe bitegura amatora mu kwa gatanu 2027 n'amatora ya Perezida wa Repubulika. Trezor Karame. Duhere kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Anzuruni aravuga ko aba FDLR bamaze kwemera kurambika hasi intwaro, kwemera gusubiza mu buzima busanzwe, kwemera ariko akavuga ko mu gihe u Rwanda hari abo rutakwakira, mu gihe hari abatakwifuza kujya mu Rwanda barimo baragirana ibiganiro n'ikindi gihugu cyabakira. Uratekereza ko ari ikihe gihugu? Biragoye guhita utekereza kuko nawe niyakivuze igihugu cyari cyo ariko hari bitanga ibimenyetso byuko mbere na mbere urebye ingendo cyangwa se tourne za Minister Anzuruni yanyuze mu Burundi yagiye za Togo wenda hari ibihugu bisa naho bifitemo ukuboko muri mediation cyangwa se byigaragaje nk'ibifite icyo biri gukora
mu gushakika amahoro Yego. muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko iyo uvuze igihugu cyitwa Tanzania, ni kimwe mu bihugu binugwanugwa ko byaba birebwa nka option y'abashobora kwakira bamwe mu ba FDLR mu gihe baba badashaka kugaruka mu Rwanda. Ntabwo uzabibona ahantu henshi mu buryo buri officiel, kimwe nuko uzumva ingabo za Tanzania zimwe zari ziri muri SADC igihe zasubiragayo ubutumwa busa naho buburijwemo nyuma yo gutsindwa. Nyuma y'amezi makeya twongeye kumva ko hari abavuga ko hari ingabo zimwe za Tanzania zaba zarasubiye muri Kongo. Urumva ku butumwa bw'igihugu cyangwa zisubije? ntabwo zakwisubizayo gutyo gusa. None se nta masezerano y'imikoranire wabonye hagati ya Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bwose yatafashe ampleur nk'ayo hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uruzinduko rwa Tshisekedi muri Tanzania niba urwibuka neza rwabayeho, kandi ibyo baganiraga no gukomeza gufatanya mu bya gisirikari. Yego. Ibyo ni ibintu byabayeho vie aussi de tout le monde. Urumva ni n'ibintu byerekanaga ko Tanzania isa naho iri accroché cyane kuri SADC kurusha uko iri accroché kuri gahunda za East Africa. Yego. Ibyo bintu byose ku bantu bakurikiranye barabibonaga ko Tanzania iri gukina double jeu. Urumva kandi no mu Rwanda hari ibyo bavuganaga, kubera ko hari umuntu ukoze ikosa afotora ingabo za Tanzania zo zari zarasabye icyanzu ko zakwitahira ntizizatahane n'iza SADC. Byari biri suppose ko bigenda mu ibanga, ariko tujya tubona ifoto y'umwe mu bantu bambaye impuzankano ya Tanzania TPDF. Urumva Yego. Umuntu wafotoye iyo foto n'uwayishyize hanze bishobora kuba bitaragenze neza, kubera ko iradivulguer les informations classées top secret. Urumva yashyize hanze amakuru yo ku rwego rwo hejuru ku buryo atagombaga. Yego rwose akandagiye umuzamu hariya. Ikintu rero gihari, Tanzania ni imwe mu bikekwa, reka nze mvuge mu bikekwa. Yego. Hariho n'ikindi gihugu kimwe cyo muri Afurika y'Amajyepfo, bya za Malawi, za Zambia, Mozambique, kimwe muri ibyo bihugu nacyo kiranugwanugwa ko cyaba kiri kwiporta volontaire yo kuba umukandida wo kwakira bamwe muri aba bantu. Ariko ahantu hose harya kwa Rungu ni he? Zambia. Si muri Zambia? Rungu se ntabwo yigeze kwiyerekana nk'umuntu wafashe uruhande muri ibi bintu? Akiri president of course. Yego. Urumva ibyo bintu rero ni ibintu bikwereka ko ntabwo shwa nk'iyo ngiyo ipfa kuza ivuye mu kirere. Naho ngaho turi kuvuga muri Tanzania haracyariyo influence ya Kikwete, kandi Kikwete nawe position ye kuri ibi bintu ni umwe mu bantu rwose byarayigaragaje batigeze bahisha uko babyumva. Ni umwe mu bantu batangiye kuzana imvugo imwe twavugaga ngo ni kirazira, yo kuvuga ati ese kubera iki ubundi FDLR itaganira n'ubutegetsi bw'u Rwanda? Batuvuze kwibuka batuvuze ngiki yari akiri ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Nahise mwumva kuri RFI mu masegonda nkangahe akora réaction iri brillante. Aravuga ngo c'est quand même aberrant le président Kikwete qui a été longtemps le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie et qui connaît l'ampleur de ce qu'il ne devrait pas mu masegonda kimara kubivuga rwose. Yari umuntu reaction mushiki wabo ku buryo akantu kose mu masegonda. Uya reaction yari yabagiri direct kandi iri adequate. Niba ubibwiye refi nawe ako kanya refi yabaga afite umuntu ahita abwira ati no byo bintu muri gutyo bagahita bitereka rwose. Rero niyo mpamvu ni ibintu bikwereka ko n'ubundi Samia Suluhu ni umuntu wagiye agaragaza kenshi ko arimo aragendera mu ntambwe zisa naho zishaka kwitarura influence ya Kikwete ku ngingo zimwe na zimwe, ariko ku zindi bikamutamaza, bikagaragaza yuko rwose agifite uburyo ari sous l'emprise, babyita sous l'emprise, ni ukuvuga ngo akigendera mu gicucu cya Kikwete. Kandi kuri ibyo bitekerezo ntabwo rwose byatungura umuntu mu gihe
aho ngaho bavuze ngo karibu ku bantu banze gutaha. Amategeko mpuzamahanga nayo afite ukuntu azabanza kubitaranshaho, avuga ati aba bantu ni ababerigera bafite ibyo barwaniraga ku buryo bashobora kuvuga ngo barasigarana statut noneho y'impunzi y'abantu bahabwa ubuhungiro n'ibindi bihugu ibyo ari byo byose, ariko twebwe ku Rwanda bazaguma ari abakrimineri bari recherche. Yego. Keretse abashatse gutaha, naho abadashaka gutaha mu Rwanda nta kivuga yuko ingengabitekerezo kuko mu Rwanda barangije gutaransha uko bafata ibintu. FDLR c'est plus une idéologie que les combattants. FDLR ni ingengabitekerezo kurenza umubare w'abayigize. Yego. Ni ideoloji yabo yo gutsimbarara ku mahame ameze nk'aya Parmehutu. Yego. Urumva bamwe muri bo uribuka ko General Retired Kabarebe yavuze ko yigeze guhamagara uwitwa ni Omega, akamubwira ati nzagaruka mu Rwanda. Nzagaruka mutagihari. Urumva ntabwo wahamya ko bose bari uko batekereza. Ikibazo gikomeye nuko FDLR ubu ngubu itakiri n'abanyarwanda gusa. Ubu noneho hanagiyemo bamwe mu banyekongo bagiye bashakana n'abanyarwanda. Yego. Urumva n'abanyekongo ubwabo bumva iyo ideoloji. Ejo bundi ntitwabonye abantu baje mu bantu 30 na bangahe ugasanga harimo ngo abagera kuri bangahe b'abakongomani badafite aho bahuriye, ahubwo noneho na FDLR bababwira yuko ngo MONUSCO yari yarababwiye ko nibagera mu Rwanda hari udufaranga bazabahera za Mutobo cyangwa se Nyarushishi. Ibyo byose turabibona nukuvuga ngo byarivanze. Yemwe nanzu runini umwumva mu byo yatangazaga yavugaga ko umubare w'aba FDLR utazwi ko bazawumenya mu gihe cyo kubambura intwaro bya nyabyo no kubarepertoriya, no kuvuga kubara tete a tete. None se ni gute mu by'ukuri nubwo bwose abantu bashaka kuvuga bati abantu itangazamakuru rishobora kuba pro gouvernemental cyangwa se tugiye muri analyse logique igendera kuri logique, wambwira gute ko asinyanye n'abantu urumva amasezerano yo kurambika intwaro utazi umubare w'abazarambika intwaro? Basinyanye na ba Omega. Mbese Omega we ni gute atabazi abakombatabe? Erega nawe kubamenya ubu bishobora no kumugora. None se niba ari n'abantu MONUSCO ubwayo nizi za Croix Rouge zizana zigashyikiriza u Rwanda baretse gato u Rwanda rukabakira après un certain moment niba ari nk'amasaha 72 rukavuga ati ariko no aba bantu musubizeyo, they are not. Yego. Abantu baje bavuga ko bari baje kwifatira udufaranga tw'Umutobo. Ariko urumva impamvu MONUSCO yahise byihunza nuko yari bizi ko ibyo bintu bishoboka. Iyo baza gukora ntuza suivi ya nyayo bagatracking umuntu ku umuntu bari kubibona ariko hari abantu bagiye kwinjira babaretse express. Ariko mbise ikibazo twahereho cyuko abantu batangiye ibintu byivangavanze kandi nawe wavuze ngo ni in ideology, ntabwo bikiri nombre de combattant. Ntabwo ari ngewe wabivuze. Nakubwiye ngo niyo position y'igihugu cy'u Rwanda. General Chad James Kabarebe. James Kabarebe yaduhaye urugero ruri typique rw'umuntu utekereza atyo. Ariko nduhungirehe yaba n'abandi ba officials hano mu Rwanda barabivuga ko ideology ya genocidaire ya FDLR ari iteye ikibazo kurenza FDLR ubwayo, umubare wayo cyangwa se abakombata baba. None se ubwo Kongo izajya imenya ite umuntu ufite ideology ya FDLR? Genocidaire. Twahuranyije iriya ni mission presque impossible. Nayo mpamvu bavuga bati ibi ni ukuyobya uburari, uraza kudukonveka ko ngo ikibazo wagikemuye kandi ikibazo twebwe tuzi ko kidakemurika gutyo gusa. Donc u Rwanda rwafashe position ko ikibazo cya FDLR kidakemurika. Ntabwo ari uko kidakemurika ariko kiri complexe cyane ku buryo rwakora iki kugira ngo rugabanye iyo complexité yacyo cyangwa ruyikureho kandi bitabera kuri territoire yacu. Ntabwo bibera kuri mechanisme conjoint iriho. No, icyo mbere wenda byarashobokaga ko hakibaho za operation umoja wetu zose zaraburanduye burundu. Ntabwo zawuranduye urumva. Operation Kimya. Yego urumva
ibyo bintu Sokora, byose yego ibyo bintu byose byarabaga ariko byibuze bakavuga bati umubare dore twishe runaka wari komanda supreme w'aba n'aba abantu bagiye bapfa bo turabazi bagiye rwose babaye elimine urumva N'abagiye ntabwo wavuga ngo batahuka. yego n'abagiye batahuka muri ibyo bihe babora nabo umuntu arababona batanga ubuhamya. yego ibyo rero ni ibintu byerekana yuko hari umusaruro ibyo byatanze ariko aka kanya impamvu biri complexe yego ni uko umutwe warangije kuvuga ngo mbere na mbere twibuke ko FDLR ifitemo amashami uyu witwa Ntawungura Omega Pacifique yego no ayoboye Foka. oya Foka se sintuza uyu wasinye kuri aya masezerano ya Kongo ninde niwe Pacifique Ntawungura Ntawunguka Ntawunguka urumva ndebera neza harimo Foka hakabaho n'indi FDLR harya ubwo yo turayita ngo iki uze kurindebera bafitemo amashami nk'atatu ariko Anzuruni ari kuri level yo kuvuga ngo Ntawungura ndebera neza wasinye kuri Pacifique yitwa Ntawunguka ni n'uwa Foka Victoire Byiringiro niwe wasinye uyobora Foka niwe uyobora Foka ariko na General Ntawunguka Pacifique uyobora igisirikare cya FDLR yego nawe hamwe n'abayobozi b'umutwe ngo bemeye amahame y'igahunda. Okay nibyo rero nashaka kukumvisha ko hari abiyita igisirikare nkaho Foka yatari igisirikare Foka nayo ifite ni igisirikare ubwo CRAP umuze kumbwira aho turi buyoshake CRAP ni nka special ubwiri kwa Pacifique Ntawunguka yego urumva kwa Omega abo bose nabo ngo bemeye kurambika intwaro none bari gukora iki ko raporo ya ONU yavugaga ko bari gusatira ibice bya ntuza bya Virunga M23 sabura ntiyabakuyeyo muri Virunga zuri kugira ngo M23 rega nubwo ikontrola Goma n'ibiki byose ntabwo ikontrola chaque centimètre y'ubwo butaka yego urumva ni nkuko u Rwanda rumaze kubohorwa intambara y'abacengezi se ntiyageze muri za hafi muri 2 none se territoire yose y'u Rwanda ntiyari yarabohowe inkotanyi ntago bahakontrolaga ntago hari aho batakontrolaga kandi harimo imbere mu gihugu ugasanga nko muri za Nyamutera iriya hirya aho intambara y'abacengezi yari riseriye cyane usanga muri Nyamutera cyangwa muri za Cyabingo abacengezi baracyari kandi inkotanyi ziri imusanze mu mujyi mu Ruhengeri na Kigali urumva zifite na Mutobo zifite na ariko ugasanga Nyamutera na Vunga aho ngaho muri za Vunga ho ni naho hari indiriye yabitwa ba FDLR biki gihe naba ngaba wa wundi harya wasinye Victor n'ababyiringiro usanga ubatresinze neza usanga bakomoka n'ubundi muri ibyo bice so twigarukire rero kuri ibi ngibi turi kuvuga bya Anzuruni arasiga tumaze kumenya neza ibi bintu niba bizakunda cyangwa bitazakunda already niba avuga yuko hari ibihugu bari kuganira bishobora kwiporta volontaire yo kubakira ubwo ibyo bihugu nibyo bizasigara bihisemo gushyira icyasha hagati mu bya politike hagati yabyo n'igihugu cy'u Rwanda none se ntibashobora kubihungiramo amasezerano ya Washington ntibashobora kubyoherezwamo yego bigasanga u Rwanda rufitanye n'ibyo bihugu amasezerano no guhererekanya abanyabyaha ugatekereza ko aba FDLR ni injiji ku buryo ntabwo ari injiji u Rwanda rugahita rutanga impapuro ntabwo bashaka kujya mu gihugu badafitemo assurance bagomba kubaza assurance yabo iteye ite ese turaje nk'impunzi n'ibyo turagira stat imeze ite urumva kandi impunzi burya kugira ngo uzayihandi ngova bisaba ko habayo masezerano nyine kandi nabo barabizi ko bakekwa ni nayo mpamvu batinya kuza urwo rwikekwe rwabo ni rwo rutuma batinya kuza mu Rwanda hanagomba gukurikizwa amategeko mpuzamahanga yego aho nta n'igihugu gishobora kohereza wenda nk'ukekwaho icyaha mu gihugu kigifite igihano cy'urupfu mu gihe icyo gihugu cyo kitakigifite yahungiyemo yego
uhungiye mu Rwanda ubwo amahame yanyu rwakoreye agomba igihano kuba cy'urupfu, afite ari aho inyuma ahuriye. ari inyuma iri mpe parfait Yego. ku buryo twavuga tuti ubutabera yaherwa aha ngaha Ni nabwo. burajya gusa nubwo yaherwa aho ngaho turamutse tumudipotinze ariko nabwo bakareba amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha Yego. niba barayasinyeho. Ibi byose ni amapakite agendana n'amakonvansiyo ya ONU n'ay'uburenganzira bwa muntu yagiye asinywa mu bihe bitandukanye. So ubu rero Anzuruni niba amaze kuducira ku mayange ko hari ibihugu bishobora kwakira abo bantu, tunumva ko ikibazo ya complexité twavugaga ya FDLR hiyongereyeho indi facteur ituma biba plus complexe kava. Urumva ubwo tuzategereza turebe, gusa position y'u Rwanda iravuga ati byo kuduhoma amaso ngo ikibazo cya FDLR ngo cyakemutse ntago ariko tubibona. Ce qui veut dire que nubundi n'ingamba z'ubwirinzi hari igihe wamenyera mu kwa karindwi kuri 15 ko ariyo yari deadline yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi zavuyeho. Shasi jya kujyaho sinari imari nta nubwo nizivaho nzabimenya. Ubundi nta ikibazo cyanjye gihereye aho ngaho ni sawa. Urumva gusa nyine Washington niyo yateganyaga ko mu bibazo byose nyine mu byo kuzana amahoro na FDLR yarayikonsideraga ko hagomba kubaho elimination cyangwa se irambikwa ry'intwaro y'imitwe iri non étatique notamment les FDLR. Urumva abadashoboye gutaha ngo basubizwe mu buzima busanzwe cyangwa bakurikiranweho ibyaha yego bashinjwa, ubwo nyine bikaba ari ukubanetraliza. No kubanetraliza kandi ikindi neutraliser di ping na po. Yego. Nuko byifashe byo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Hari igihugu kindi waruvuze kiri muri Mozambique, Zambia, Malawi, bira bihugu byo muri SADC. Ibyo bihugu nabyo biranugwanugwamo kimwe gishobora kugira ariko ntabwo ntukimbaza icyo ari cyo. Nubundi nibikekwa. Yego nawe tutegereze nyine twumve. Haryo position ya Kayinde Kirema nyuma yuko asimbuye uriya mugabo nyine wavugaga Lungu. Yabaye kuko Lungu we byaragaragaye. Hakayinde ntabwo agaragara neza aho na politike yari ko muri Zambia ubona ikonje. Afite ukuntu nyine kubera ko ni frua nisho afite ukuntu nyine ajo kubera ko n'umunyedini rega n'umujiya jeune yego n'umudivantiste w'imbere yego bigomba ko politike bitarakunze neza ariko ndi kwirinda kubyataka nyine ntabikurura neza. Ubwo impamvu nayo bihuje nitwongera kuzana ibintu nk'ibi ngibi nzaba narabirebye neza position ye ariko ashobora kuba adahagaze neza cyane nawe ashobora kuba adahagaze neza cyane. Mpamvu nari mbihuje nuko waruzanyemo nyine Lungu ndavuga nti reka natakira aho ngaho waruzanye. Yego. Hanyuma Trezo reka tunyarukire gato mu Burundi naho ngira ngo uyu munsi ni imvange y'akarere. Mu Burundi naho haravugwa uriya mutwe wa FNL. Uravuga ko President Ndayishimiye akwiye gukenyera bagahangana. Reka tunyure gato ku mateka y'uyu mutwe turebe ni mutwe umeze ute. Hanyuma ni mutwe ki ushobora kujya gutera igihugu ukagiteguza ati ni mukenyere ugahamagara niyo nka mu batavuga rumwe no gutegetsi muze tugende. Mbere na mbere uko guhamagara kwakabaye gutanga n'ikimenyetso cy'uko uwo mutwe ukeneye amaboko ntabwo wishoboye. Twateye agatambwe twakubise Bujumbura ni muzi nta biraba ibyo ntabyo nta n'ibitero wendera urakora mu bya vubaha ngo tube twavuga ngo uyu mutwe ufite ibigwi bya vubaha ku buryo wahamagara abantu bakitabira hejuru. FNL abantu ntibabyitiranye na za FRN kubera ko na za FRN nazo zifite ukuntu zinyuzaga hariya za kibira. FRN ni Force de Libération Nationale mu gihe FNL ari Force Nationale de Libération. Ariko urumva ni ibintu biracuritse ni ibintu bicuracuramye gake gake. Umuvugizi akaba n'umuyobozi w'iyi FNL turi kuvuga witwa Aloyizi Nzabampema. Hariya ni autoproclamé général. Ni général ariko urebye n'igihe amateka ye ntabwo byaba bitangaje rwose abaye ari general nubwo yaba yarabyiyotoproclamye ubwo bari kureba ibitendo nawe yibaramo ariko wa mugariza yikoreye kuko
bakubwira ko abaza amateka bakubwira ko muri za 2006 yari hejuru ya koroneli. Yego. Kandi yararwanye mu ishyamba. Ubwo bazaga kwinjira mu gisirikare cya leta yari yarabaye bamupropozaga kumugira majoro. Majoro Aloys Nzabampema. Arangije arabyanga we bahita bigira mu mashyamba ya Kongo kubera izindi nyungu no kushwana na leta, ariko turaza kubirebamo ko hari harimo n'ingengabitekerezo ishingiye ku gutsimbarara ku mahame yimakaza cyane ubuhutu kurusha Uburundi. Yego. Urumva? FNL ni iki ubundi abantu benshi batangiye kwibaza bati FNL ko twari tuzi ngo abatanze impuruza cyangwa se abashyushye cyane muri iki gihe nabitwa Red Tabara nabo baherutse gutanga integuza bavuga bati turahari kandi gahunda nukubohora igihugu cy'u Burundi. Urumva? FNL yijite. FNL ntago ari yavubaha bakubwira ko yavutse ari umutwe w'igisirikari w'ishyaka ryabayeho kuva muri Tanzania, ryavukiye muri Tanzania mu nkambi z'abarundi bo muri Tanzania. Abarundi bari barahunze muri bya bintu bagenda gake mu kwita genocide cyangwa se ubwicanyi bwashyamiranaga amoko abahutu n'abatutsi yari mu Burundi. Yego. Bishyize hamwe rero barema icyitwaga Paripe Hutu. Apana Parime Hutu. Paripe Hutu. Tubyibuke yuko mu Rwanda naho habayeho ishyaka rya mbere ryitwaga Paripe Hutu. Hari mu myaka za 80. Hari muri 80 exactement. Urumva? Mu ntangiriro y'imyaka za 80 mu mwaka w'1980 nibwo Paripe Hutu yavutse. Byoroshye no guhita utekereza ko yafashe wenda nka tubyita inspiration kuri Parme Hutu yo mu Rwanda. Parme Hutu yo yari yaragiyeho za 60 na kangahe kuko independence yagiyeho already. Parme Hutu imishinga yigeze kure. Urumva? Kugeza muri 73 urabizi ko Kayibanda yahiritswe na Habyarimana. Hanyuma Parme Hutu wenda ntabwo akomeje kuvugwa cyane nyuma ku bwa Habyarimana kuko yahise ashyiraho parti unique yitwaga MRND. Ariko abarundi bari babizi uko byagenze mu Rwanda ko icyitwaga emancipation, byo bita bo emancipation, kongera kwisubiza byo nakwita se nk'iki nk'agaciro kaba ka gihutu. Niyo mpamvu baremaga ishyaka bagakora ku buryo izina rizamo ihutu rizamo igihutu kwa. Urumva? Ubwo Paripe Hutu yo yashinzwe nande y'u Burundi? Iyo yo mu Burundi amazina ya kera yo ntabwo wapfa. Agomba umugabo witwa Gahutu. Yego, nawe yitwaga birimo Hutu. Yego, yitwaga Gahutu nawe. Yego. Yitwaga Gahutu niwe washinze Paripe Hutu. Hanyuma nyuma yaho muri 85 ariko nawe bikopiye kuri Parime Hutu yo mu Rwanda. Yes, muri 85 nibwo bavuga ko noneho iyi Paripe Hutu yabyaye FNL nk'umutwe w'ingabo ushamikiye kuri Paripe Hutu. Yego. Yabayeho rero igatera amagerira itera mu Burundi kugeza muri za 1995. Urumva? Yemwe mu kuzamuka kwayo nibwo hajemo umugabo kuva muri 1991 nibwo hatangiye kuza rise y'uyu mugabo witwa Gatorwasa. Yari parmi les guerriers wari umwe mu basirikari bayo. Hanyuma n'uyu nguyu turi kuvuga aka kanya General Aloys Nzabampema nawe yinjiyemo nyuma yaho gatoya, ndetse mu gihe bazaga mu Burundi muri za 2000 uyu Nzabampema avuga ko ari we wari chef d'état major. Niyo mpamvu ndi chef d'état major wa FNL y'icyo gihe. FNL nayo yagize utuntu two gucikamo ibice. Hari yitwaga ngo Agakiza, indi bavugaga ko yitwaga reka nze mbanze ndebe neza ntuza inyito zayo. Hari Agakiza, hakabaho n'indi yitwaga Icanzu, FNL Icanzu. Urumva? Ariko ikintu cyatandukanyije, urabizi muri 2005 nibwo CNDD-FDD ijya ku butegetsi. Nabo bari baziranye ko FNL nayo iri kurwana, ndetse bari bahuje n'umugambi. Ariko batangiye kwinjira mu Burundi neza nuko ari guhamagara abantu ngo baze. Yego. Nabo bari kumwe. Yego, nabo bari kumwe na CNDD-FDD. Yego. CNDD-FDD yo guturuka muri 2000
bahita batangira nabo bari baranze gusinya amasezerano ya Arusha muri 2000 barabyanga, ariko muri 2003 bahita bayasinye reka tube mu ba Bergera baje. Yego, bayasinye bahita bakora icyitwa integration, bajya no mu gisirikari cy'u Burundi, ntabwo icyo gihe cyitwaga FDNB, cyitwaga Force Nationale FNB, Force Nationale Burundaise. Yego. Ubu cyitwa FNDB, Force Nationale de Défense. Force de Défense Nationale du Burundi, FDNB. Yego. Urumva, hanyuma bamaze kujya muri iyo abasirikari benshi bo muri CNDD FDD, abenshi n'abapolitisiye babo urumva CNDD FDD, harimo aba FDD bari igisirikari, CNDD akaba ari parti politique. Urumva, ubwo rero abasirikari barivanze n'abandi basirikari bahabwa n'amaposta atandukanye, ubwo ni za 2003. Urumva, barangije guhabwa izo poste, urumva abapolitisiye babo nabo bamwe bahabwa ama ministeri, abandi bajya mu myanya ikomeye y'igihugu. Birangira bahise banashyiraho gahunda, ubwo yari guverinoma y'inzibacyuho n'ubundi yari ihari, kuko amasezerano kuva muri 2000 muri Arusha bateganyaga ko nyine ubwo hariho inzibacyuho, bakavuga bati ubwo tuzagira amatora muri 2005. Urumva, nibwo rero FNL yacitsemo ibice nayo. Urumva, iyi ngiyi nakubwiraga ngo yitwa Icanzu, indi nayo yitwaga hari Icanzu hakabamo n'Agakiza. Imwe muri zo yemeye ko wa mugani yasinya n'amasezerano nayo yasinya n'amasezerano na CNDD nayo igashyira umukono ku masezerano ya Arusha, kugira ngo ibashe kubona gusangira ubutegetsi. Kuko ubundi guturuka muri 2003 uyu Agathon yakomeje gutera ibitero mu Bujumbura, yari yarigometse, ava ku izima muri za 2000 hegereje 2005 kugira ngo amatora nawe abe azamugenere cyicaro cya barinjiye. Hanyuma rero ikintu cyabayeho nuko icyatumye bacikamo ibyo bice, FNL barayibwiye ngo ikomeze yitwe FNL gusa. Urumva, bakureho Paripe Hutu. Uyu turi kuvuga General Aloys Nzabampema niwe noneho wavuze ati njyewe ntabwo nshyigikiye ko bakuraho iyo Paripe Hutu. Niryo zina ryatubyaye, niryo zina twari dushingiyeho kuva mu ntangiriro, none ngo turinjira ngo ngaruko ngo turikuyeho, niba tutinjiye turifite ubwo ngiye ndigumuye. Ubwo we yahise afata n'abandi babyumvaga kimwe gutyo, kuko bumvaga yuko niba bajya muri guverinoma badafite iryo zina bazaba bataye umwimerere wabo, bahita bigira muri Kongo, bahita batandukana na Agathon. Agathon nuko yinjiye, we wemeraga ko Paripe Hutu babikuraho. Yego, ari nayo mpamvu yakomeje kugira FNL. Yego, yakomeje kugira FNL, bamwinjizamo yemwe Agathon ahabwa imyanya nawe, nyuma ariko baje kumwambura ishyaka rye, baramudestitiwe muri 2013. N'ubu ngubu hari irindi yashinze bararimwambura, n'ubu baracyari mu nkiko. CNL afite irindi ryitwa CNL, naryo bararimwambuye nka nyuma y'imyaka nk'ingahe, ariko aracyari mu nkiko. Ni umupolitisiye, ni umupoza w'igihe kirekire, kuko ubutegetsi bw'u Burundi bufite ubwoba bwa Agathon. Yego, kubera ko baramutse bagiye mu matora ari open, bimwe twita amatora nyine, ngo ntago bamucika. Noneho rero uribaza ngo FNL irapfa iki na CNDD FDD? Ni naho abantu bamwe batangira kuvuga bati, cyangwa uyu ni umugambi wa Ndayishimiye wo guhuma abantu amaso, kugira ngo bakomeze kwirengagiza Red Tabara no kutayiha agaciro no kwigira agamije kugaragaza ko hari abandi ngo bari kwikusanya. Ahubwo ibyo ngibyo byaba biri mu nyungu za Red Tabara, kuko Red Tabara niyo yari itangiye gutera igitutu. Urabizi ko bayirinkinga n'u Rwanda, noneho bigahita bikomera, bakayirinkinga n'u Rwanda na M23, ugahita wumva ni menace iri seriye. Uyu rero yaza aje nko kudiriwa iyo menace. Urumva, ngo yerekane yuko igihugu cy'u Burundi kiyobowe na CNDD FDD abanzi babo atari Abatutsi, kuko bavuga ko
CNDD ari abahutu majoritairement ariko iryo shyaka ririmo n'abatutsi yego bakaba bafite none igitutu cy'abatutsi cy'ishyaka Reditabara cy'ishyaka nako cy'umutwe witwara gisirikari bavuga ko ufashwa ukanatozwa n'u Rwanda ngo rugamije yego urumva kwimakaza ibyitwa Empire Himatutsi urayizi iyo ngiyo irimo na Uganda ngo bashaka guhirika ubutegetsi bw'abadede ariko mu by'ukuri bashaka guhirika nyine ingoma ya gihutu yego urumva niko bo babyumva ikintu rero gihari kuva twumvisemo muri FNL nayo itangiye kuza muri uwo mujyo wo gukanga ubutegetsi cyangwa se kumenasa ubutegetsi bwa Gitega nuko byakwica iyo narrative yo kuvuga ngo umwanzi w'abadede ni umututsi no uyu nguyu ndi kukubwira watsimbaraye ku izina Paripehutu rigatuma ayigira no mu buhungiro mu mashyamba ya Kongo ariko kibaza ko yari cyatahungiye muri Tanzania kandi ariho bari basanzwe barahungiye kera nuko muri Kongo hari amabuye uyu mugabo rero aranazwi cyane ko impamvu yari yamaze n'igihe kinini ntabwo yigeze yerekana intere yo kuza gutera mu Burundi ngo ararwanira n'ubutegetsi. Reka turye n'abantu akara Trezor hano muri ibi bihugu byo muri East Africa ahantu horoshye gushinga umutwe ugakora ni muri Kongo kuko wabona na resources wabona na motivation n'abaza kukurwanira bazajya batera siyasa uti namwe ariko yahenga to kivuza tan kabwira uti matunda yiko mbere urumva kandi bakagenda bananyura harabagirana bakavuga ati uyu rero azwi cyane mu bucuruzi biravugwa cyane ko anakora ubucuruzi bwa magendu y'izahabu urumva n'ubundi butare bugiye butandukanye buva mu ariko ikibazo itangazo ry'iribonye risirikira rigaragaza ko ari Bujumbura oya ari muri Kongo nese ko cyangwa ari muri Kongo akagira icyicaro Bujumbura arashaka kumvisha abantu ko ahari ko bamwiyungaho urumva ariko ni n'ikindi kintu cyatuma ubona yuko iyo plan ye ishobora kuba itari serious icyo nacyo wacyongera mu bimenyetso cyuko iyo plan ye itari serious nibavuga ngo turateguza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ko tuzabutera turanabwira abantu bose batwiyungeho agashaka noneho impamvu za politiki azana zishobora kumvikana urumva aravuga ati CNDD-FDD iri gukenesha abantu ku bushake urumva n'ikimenyimenyi niyo iri gutwika amasoko y'Ubujumbura hanyuma igashinyagurira abaturage ngo ku mubyimba ngo bazigurire kizimyamwoto kandi ubundi izo ni responsibility z'igihugu hano mu Rwanda byagutangaza wumvise ngo nk'abantu bo mu nkundamahoro Imana iborohereze urumva ngo baguze kizimyamwoto ngo leta yabasabye ko bigurira kizimyamwoto none se leta ntibisaba ko muri muturage bafite akakizimyamwoto kwaje kugira ngo umuriro ibyo yabavugaga ni bya bimodoka biza kuzimya nicyo cya kizimyamwoto none se yarabeshyaga perezida ntiyabivuze u Burundi yarabivuze none se nyine ariko kugira ngo ubishakire context ni nko kubabwira ati none perezida naziko Trezor arabizi ko ari responsibility za leta perezida w'Urundi utazwe responsibility za leta kugurira igihugu kizimyamwoto iyo ari ibintu byihutirwa ushobora kubabwira ati mukomeho hejuru ya misoro isoko rya mbere rirahiye n'ibindi bikorwa remezo byose bikorwa n'abaturage si byo se yego n'ubu cyatambwiye ngo muzane amafaranga tuzigure akabwira ni mugende muzigurire isoko rya mbere rahiye u Rwanda ruraje ruzanye indege rurazimije nta nubwo rukoresha kizimyamwoto rukoresha indege yego hanyuma ntacyo wibwiye nta nubwo wibwiye ngo nibura niba wakoresha indege nka narayibona reka ngura imodoka ibyo General Aloys avuga nshobora kubishakira impamvu ni impamvu yumvikana iyo umuntu agiye kuzana yagiye gushoza intambara ashaka ibintu byumvikana ariko nawe urumva ko byumvikana birumvikana nyine ibyo nari nahereyeho icyo rero kiragaragaza yuko uyu General Aloys autoproclame ariko Aloys Nzabampema Nzabampema ni umuntu ushobora kuba menasi seriye kimwe nuko ubwo bucuruzi bwe bw'amagendu bw'amabuye y'agaciro bishobora gutuma umuntu atekereza ati ese ubwo yabukoze igihe kirekire gutyo bimushobokera gute n'ukuntu umupaka wa hariya
ugenzurwa cyane mu Gatumba n'ahandi, yaba no kunyura muri Tanganyika nta kibazo, ariko uko byamera kose iyo rezo yinjiriramo amabuye y'agaciro ya magendu ntabwo wambwira yuko Gitega itayizi cyangwa se itayifite mu kuboko. Ari nayo mpamvu bamwe mu bavuga ko uyu Nzabampema yaba ari igikoresho cya Neva bahera aho ngaho, urumva. Ariko on ne peut pas confirmer des choses n'importe comment, kubera ko qui dit la guerre sérieusement, kubera ko mu Burundi biragaragara ko harimo déchirure, hari tempérament politique igaragara rwose. N'abantu bariyo barakubwira bati ntabwo tuzi ukuntu bimeze, utumye ninjirira kuri General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, hakaba Muzinga, hakaba Ndikuriyo, hakaba na Perezida Evariste Ndayishimiye, batari kumvikana. Kimwe mu byo batumvikanaho ni deployment y'ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, noneho zikaba ubundi abantu bazi wenda nk'u Rwanda. Yego. Mujya mukumva ngo ingabo z'u Rwanda zari muri Mozambique zigiye gusimburwa. Haje batayo X, agiye batayo Y. Yego. Abapolisi bari muri Central Africa mujya mubyumva, ariko se mwari mwumva na rimwe u Burundi buvuga ngo hariyo Tafoka yavuyeyo izagiye yizi. Kuki twumva deployment gusa? Tutarumva ko zagarutse zigiye gusimbura. Sinzi niba babikora. Ako kantu nakubwako akenshi ibihugu byasinye amasezerano bigenda kuko ingabo zirananirwa. Ntabwo ari aba marobo. Ariko ibingibi bije nyuma yaho biravugwa ko hari ibirindiro by'ingabo z'u Burundi biherutse guterwa, hitwamo abantu benshi bagera mu 100 barenga. Abandi barahunga imbunda barazijugunya. Ibyo bikwereka yuko morale, ariko na makuru ya Fokode ni Fokode harya si Pacifique ni batavuga, reka tube batavuga rumwe n'ubutegetsi, abatavuga rumwe n'imiryango muri societe barabivuga ibyo ngibyo, ni nabo bazanye nyine uwo mwuka utari mwiza uri hagati y'izo ndongozi. Kuko ubundi umuyobozi general noza SG, secrétaire général w'umutwe wa politique uyoboye, urumva ni Reverien Ndikuriyo, urumva, ukagira chef d'état major general Prime Niyongabo, ukagira president Neva no undi ni ninde wakane Muzinga. Abo ni abantu, ce sont des hautes personnalités ku buryo kugira ngo ubagereho wumva ayo makuru bisaba nyine. Ariko n'ubushize ngo General Prime Niyongabo yabwiye abasirikare ko igisirikare cy'u Burundi cyinjiriwe kugera muri état major. Aravuga ati hari fuite d'information ku buryo bukomeye. Ibyo rero twumva amakuru tutazi natwe yagiye hanze kandi atari ukuvuga ko atariyo. Niyo mpamvu rero ni kukubwira ngo ninahazwe muri Fokode navuga ibi ngibi ntabwo biturutse mu kirere. Wenda mu gihe tutarumva ababinyomoza, ayo makuru ari aho ngaho turayamaze icyo dushaka. Yego. Sibyo? Igihe hari nuko ntabwo ari amakuru meza iyo umuntu ufite imbaraga nawe zikomeye, secrétaire général hariya ntabwo ari nk'aha ngaha uvuga ngo ishyaka ngo rifite secrétaire général ariko chairman n'ubundi mukuru akaba ari umukuru w'igihugu. Biratandukanye na hariya Reverien Ndikuriyo aragambagara kijana. Yego. Urumva, aravuga niwe uvuga irya nyuma mu ishyaka, urumva. Rero mu gihe bivugwa gutyo, iyo abantu batumvikana kuri deployment cyangwa se ikoreshwa ry'ingabo z'igihugu zitariri z'ishyaka, ingabo zo n'iz'igihugu ntabwo ari iz'ishyaka. Iyo hajemo kutumvikana ku mikoreshereze y'igisirikari, bashinjanya ko inyungu za politike zabanjirijwe n'inyungu z'amafaranga afatika yavuye mu masezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Bakavuga yuko na mbere yuko aya masezerano asinywa batigeze babaza General Prime Niyongabo. Ntago bamubajije, ntibanabajije noneho inteko ishinga amategeko yaho. Harya bayita inama nkenguza amateka n'ishinga amateka gutyo. Bamwe ni nkenguza abandi n'ishinga amateka. Bamwe n'abasenateri abandi n'abadepite. Iyo nteko rero zombi ntago babanje kuzikonsilita ngo zifate umwanzuro kuri biriya. Urumva, ibyo byose ni ibintu bagiriza president
uyivuganiye na perezida somomoroge bagahita bashyiraho amasezerano ingabo zikagenda ku buryo nka niyo ngabo amushinja gukoresha igisirikare nk'aho ari icye bwite urumva akaba atanitaye kuri perte zimene bari gutakaza mu basirikare bari gupfirayo akaba ngo yitaye kuri fagitire ajya ajyayo z'amadolari ajya ajya Kinshasa ngo de chef d'etat ngo basuranye n'ejo bundi yari ariyo buriya nka fasade iri ku ruhande ariko inyuma aba yaje kumubwira ati none se ariko bivuga ko Ndayishimiye ngo yaje kumvikana na Prime akamubwira ati niba ari Kenze fata gitanu uwagushyiriyeho Prime fata gitanu ibyo bindekere ariko nyine ntibikuraho ko logike y'umuntu nuko yumva ibintu iyo ari guhwihwisa ku makuru y'ubutasi aza atariho ivumbi bashobora kuvuga ati yego Prime yaba nawe afataho ariko uko abyumva ni uko si byo se ubwo se hari uvuga ni njya mu kanwa ntawe uvuga ni njya mu kanwa ariko nshobora kuvuga nta kintu nzabikoraho urumva abandi ibi bintu nta kintu nzabikoraho kubera ko nyine ndi kwirira ariko wambaza se birakwiriye ukamubwira ati nzibaho sha ntawe ubivuga ibi rero biraza gutanga ikihe gisubizo kigaragara Trésor cyane ko urumva haje biratanga igisubizo se cyangwa birarema ikibazo ahubwo oya bishobora gutanga igisubizo mu gihe Ndayishimiye yameye kubikonteyninga akabiguma bishyushye cyangwa akabikonjesha icya mbere cyo turashakira kuko ntabwo ndi intyoza muri politike cyangwa se muri chess ngo menye ibiri gukinwa neza ariko igihari nuko niba dufite amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha urumva mu Burundi amezi asigaye ari munsi y'umwaka buriya nibyo ko turi mu kwa munani bari munsi y'umwaka hasigaye amezi 5 ngubu kugira ngo umwaka urangire hasigaye amezi 10 kugira ngo batore urumva aya mezi 10 niyo akinirwamo je politique zatuma umuntu agira hahera mu gutuma n'ubwo bwose ejo bundi yabwiraga BBC ngo amatora azaba mu mutuzo urumva kugira ngo abe yareba niba yakwigarurira abaturage nk'ubu ibintu byo gufunga imipaka no gukomeza gukanyaga abaturage ibyo byose bikegekwa ku Rwanda imwe mu maturufu akoreshwa mu kubereka ko ningaragaza ko u Rwanda ari umwanzi wanjye niteguye no kurwana narwo nzigarurira imitima y'abarundi benshi bivuze ko majorite y'abarundi n'ubundi ni abahutu amoko yabo baracyayemera bo barayavuga iyo ushaka rero kuba watorwa wumvisha abantu ko izo za teori nakubwiraga za empire y'Amatutsi n'ibiki byose kavuga ati ubu ngubu mu Burundi niho hantu hari indongozi yarebera inyungu z'abahutu honyine ubwo abahutu ko bagomba kuguhundagazaho amajwi ubwo usigara uri kujongera naba agatorwa se yamenera hehe yakongera akabona ishyaka ukaba uri kujongera n'ibyo ngibyo by'abaroyizi nzabampema bari muri Kongo utamenya ukaba uri kujongera na ntuza na Red Tabara hari n'abandi bitwa bayiprona baraho turano dushyaka tuzakomeza tubirebeho neza gusa ikigaragara nuko mu Burundi hari ibyangombwa byose ubutegetsi bukeneye kugira ngo ubutuma abaturage babura ibyo batekereza hari icyuka cya politike gitutumba gituma abaturage babura icyo bafata n'icyo ariko hari umuntu wigize n'akara ngo buriya bamaze kubyemeranyaho bitewe no kurekura Guillaume Bunyoni buriya ngo hari icyo bamwemereye le president nawe agira uburyo avuga ati uribuka ko yari yavuze ati nzamurekura ari uko napfuye nashizemo umwuka urasi yashizemo umwuka ugasanga byarabaye ahagaze so uri kubyumva kuko ngo hari ibintu bagiye bumvikanamo hari hagati ku buryo ubu babiconze neza okay mu byo baconze rero harimo no gutera utugararo twa hato na hato nabyo biba birimo kuko nutekereza ko ibyo bibazo byose biri bya ingerence politique ibibazo biri economique utekereza ko abarundi ari bo bantu babaswa bonyine ku isi batashobora kubikemura hari n'ibyo bakora exprès hari ibyo abanyapolitike batwereka ariko hakaba n'ibindi babamo batatwereka
ku buryo wasanga General Prime n'uyu Ndikuriyo n'uyu Ndayishimiye na Muzinga bari muri ibi, ariko hari utundi bidodadodeye mu gikari two kugira ngo gusa batunagemo twe. Mbese ntabwo wibuka igihe ububiko bw'intwaro bwashyaga ubu wari umuvugizi n'ubu aracyariwe se? Higo abantu benshi bagize ngo yamuhinduye, ntabwo ari we yahinduye. Gaspard Baratuza aracyari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Kandi benshi abantu bakibeshyeho. Gaspard Baratuza aracyari yakoze penalty bagahita atakivuga. Aracyari Gaspard Baratuza. Ahubwo wahinduye sinzi n'umuntu ukora mu byegereye ivyo, ariko Gaspard Baratuza ni porte-parole. Ariko nawe yakinnye nabi. Simbizi bashaka kubikina uko babishaka, abanyapolitike ndobazi. Nkurayo rero nanjye ntatera y'umutwe. Ndobazi abanyapolitike. Ntaza guta umutwe muri Gitega na Bujumbura. Gitega na Bujumbura. Ntabwo nshaka guta y'umutwe rwose. Terezo reka dusoreza aha. Gusa twagira ngo tunyere mu makuru y'akarere, ubwo naho gukomeza kubicungira hafi cyane cyane iyi ngingo iri kuzamuka ya FDLR. Ibihugu bigomba kuyicumbikira kuko urumva bizazamura umwuka utari mwiza muri diplomasi. Icyo cyose préoccupant côté Rwanda n'u Rwanda. Reka ngushimire cyane. Hari icyo wakongeraho dusoza? Ndagushimiye. Icyo nakongeraho. Urakoze. Imana ifasha akarere k'ibiyaga bigari. Yagahozemo n'ubiracyagafasha. Ukuboko kwayo ni kwigaragaza neza kuko ntago ubu ngubu sinzi igihiza kuko nubwo Horumuzi yabaye Horumuzi, akarere k'ibiyaga bigari kari afite ibitoro byahenda byagira bitari k'ibitoro n'ibicyace bari kuvumbura, ahubwo biriya nabyo nibitaduteza izindi ntambara. Tubigize nk'amahirwe ibintu byitwa ifumbire nabyo abantu bakabishakira igisubizo, twarekera abanyamerika intambara zabo twigumira no mu karere. Risubiza iyo rikuye tugize amahirwe tukabona ifumbire. Okay. Reka ngushimire, nshimire n'abari badukurikiye, tubifurize kugira ibihe byiza kandi twibutsa abantu batarakora subscription ko bakwiye kuza kuko ni inkunga ikomeye mu kudushyigikira mu biganiro tubagezaho.